Guys, Marta nga nito guys. Ayun na mo kami Guys, guys. so ay kasi lakwa guys kaya dapat kami no. guys, mga nito. Kaya kanitan baling. Kaluoy yung tao doon, nabira ng balik. Grabe ka kaloy guys sila nang uli ra kan kay way guys kuha kay hangin. Oh. Nagbirar kanila nila pukot. Tawa. Alright guys, tara mo guys. Sabi kaluoy guys. Sa titing yun guys. Ano sa si Yoy? Nagkalo guys, kaluoy daw guys. May banat na kuwara pa daw doon. Ya ganyan kay grabe ka bayo do. Tawa. Hangin.